Ya, gede banget gue mah kalau gue beliin. Ini baju apa gede banget kayak bapak gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue denger tadi lu ngoceh bae, ngapa sih Nang? Emang apa kedengeran? Lah, gue suara lu nyantar banget sampai keluar-luar. Ini gue beli baju dadah. Ini gede banget. Gue mesen ukuran apa nyampe ukuran apa? Lah iya itu. Lu ngapain kesini? Lah gue mau nunjukin nih, gue punya baju baru beli. Sombong amat. Baru kemarin gue. Terus kalau gue pengen tahu. Kepo banget lu, mau tahu lu? Nih, kita swipe bareng-bareng ya. Ya, coba. Coba nih, lu make bahannya. Gue beli gue mah sayang sama lu. Lah iya, adem banget ini. Ademnya. Buset. Lalu apa baru bilang sih sekarang? Lah, Ini lu belinya di mana? Nih, gue belinya di Instagram. Apa namanya? Namanya becus.apparel. Terus itu kalau pengen beli langsung gimana? Nah, kalau beli langsung itu ada di Jalan Raya Condet, nomor 5A. Tuh di Bukalapak sama di Shopee. Sama tuh nama Instagramnya. Kalau gue punya ATM gimana? Lah, lu untung pakai ribet-ribet. Kalau lu punya tema, tinggal dateng Alfa sama Indomaret dah tuh. Bayar.